Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ay, siyak abing tagtrab-trabaho at damit kaduak ngam sa dukmat. Ha? Siyaksa, may tipas-pasagidam to yan. Asino kumapay? Di nakpay amo at tulungan. Nakailad kalatan dita. Anya ka di ay at irumbang aramidek. Nagadaw. Aginaw. Agwalays. Sumakdaw. Ken adopay anasken ang maaramid dito'y balay. Kitanda ka ba't nga agtrabaho? Awan pa yan ti maisang abagas. Ingka gumatang ah. Sika mutan at mapan gumatang. Nungay sika. Sikan. Sikan, ta sika tinagagay. Sika badong ah. Ha? Numakaluto ak san kamang mangan. Sadot ka. Ay unay katirurot kun maray. Big-bigat. Wang nga raod. Big-bigat nga gungunget ka. Sakit. Saan mo pa'y amasagay sa itabuk mo? Ay na, kasano ang masangok ti agsagaysay? Nagadong ti asikaswag, siyak amin ti agtrab-trabaho ije balay may. Ay unay mo daytan. Kahit andama ni badong mo katulungam. Ay namaray, perme ti sadot na. Pulos asan ang maibaon. Daytakit nga may tirigat na. Ay, jak to pa'y maibaon nga umay gumatang iti bagas akanon may. Iso asikan ti may gimatang. Una maray, kapilitan. Kahit manwakilo abagas ti gatangam. May salaeng. Ado tilakok abagas, maray. Ginulpik ti bagas, tamok nga iso ti kasapulan dagiti tattao. Nasaya at magmaray. Imbes nga arak, bagas laangan ti lakok. Ay wang, saan ka ngaglaklako iti arak kas kada sigarilyo? Katalaga, mate. Agungat ni Kapitan no kasta ti ilako. Wan maray, saan mo alaklakwan ida? Agong ungit manag ni Nana Matuyan, kuaraw. Napay nga kung ungay. Yak manamaw. Inaldaw nga ungit nga ungit. Ay, madi ati kasta. Iso nga'y mayak dito'y paradaan niya. Taawisan ka man nga ginom. Ha? Agungit ni Nana Matuyang no agbarte ka. Aramidag man lang. Ante saan na kayat? Tore agungit nga agungit. Ha? Ayos day tataba daw. Awan mo't arak nga inuman ta. Ay una niya. Tangay si kati agaw-aways. Si kanti mapan gumatang. Wait, mapanag gumatang. Mabit lang ah. Urayin na. Marikwanak, gumatang akman iti arak. Nay, di mo makita aya. Awan tilakok nga arak. Talaga nga awan? Bawal taglako iti arak. Tadapay lang pandemya. Nungay sikrito talang maray. At talakom nga arak. Awang nga raod. Sikreto. Sana kakasikadag iti dadumang aglaklakaw. Nga ibagada nga awan tilako da nga arak nga urad damay. Ibaon ko man langin ni Kwaro nga mapan gumatang iti sa bali at Tersina. Anda nagatang ko nga arak tataba daw. Ay na, kunakon kay. Hindi ba laso at Tersina tinaggatangak? Apay day ta marikwana nga saan na kaya taglako iti arak. Untan ka nung amin ni Uncle Kaw. Hingga kidi ayaban dagiti daduma kadwata. Tagi inom tayo. Sige, tataba daw. Ito'y kaditirsin ang tinaggatangan ni Pari Badong iti arak. Ijay bala si Watersena, Kapitan. Oray jak aglako iti arak. At damit lat dagiti aglako. Anda. Amin sa Watersena dito kabildatan. Malaksid la ang kanyak. At dalat ta mailumlumang daalako da nga arak. Ay, saan na mabalinday ta? Ay, bagaan nyo mga min ida, Kapitan. Tanay,
Ure aday patpatong palakirpyaw kan bawal taginom iti arak. Andalat tama dagiti agiinom. Kan agbabartag diti barangay tayaw. Delikado no umay dagiti pulis. Kat makita da nga adu dagiti agiinom dito barangay. Sika ti madaksan, inteng. Ay, dita nga ron tilikliklik kak ama pasamak dungo. Ay kasanaw, adu matlat tagayam taglako iti arak. Imbawal ko lang nga roden ti aginom. Gaputa ada pandemya. Win nga rod. Ang adu matlat ti agiinom. Ay, agure ka man, tamitingak amin nga glaklako dito'y kabildatan. Ay, naskan atong palanda, ti paglintagan. Amaw nga dapay la pandemya. Aginom ka pa lang. At dagayam arang ngay naman mi. Dagita at tirsina. Apay ngamin nga glako da iti arak. Isudayat yung tam. Sana siya. Ireklamok dagita at tirsina. Hingay tayo reklamaw. Isudat ti Sir Mudam. Sana siya. Unay kamatan marikwanang. Nay, apay maray, bigbigat anak kabanikas ka. Makaungungot ak gayam. Apay nga gungungat ka. Gapokan ka. Nay, Eh! ay, dinak itudo-tudo akas ta. Tawan amo ka basol ko kang ka. Apay, saan abas holder aramidam apanagila ko iti arak kadabadong ka? Apno ibagakkan ka, Marituyang. Jak pulos linakwan iti arak ni Badong Mau. Kan oras sino pa'y nga umay gumatang. Apay ngay nga raud anabarbartek manan ni badong kaw. Ginatang da iti sabali at tersena ah. Oo, si kansama ti bagbagada nga gilamlamang iti arak. Ay, dinak pabasulan na kasta. Tadyak aramid day tamaray. Kagawadak. Amok tinasayaat kan saan. Oo, sa dino ngay nga raud tinaggatangan da badong ko iti arak nga ininumda. Kat iti daduma tersena ah. Syakla ang aya taglaklako dito kabildatan. Di mo makita aya ngagsasalupangan dagiti tersena ditoy. Apay ngay kapitan, kunak man no bawal taglako iti arak dito'y kabildatan. Bawal mo. Nagadumot lat taglaklako iti arak. Inal daw amabartek ni badong ka. Ganun ba? Kunak man no stricto ka, kapitan. Isumat. Apay ngay nga raw, adi mo mat mabagaan dagiti tersina asan da nga aglako iti arak. Di kagda nagmare. Tamitingak dagiti aglaklakaw. Bagbaga ak ida. Rumpang lang. Ta saan la asyak tagreklamaw. Ado kami nga asawa nga agreklamaw. Ta kanayon amabartag dagiti asawa bay. Ay na, kapitan. Awan na talaga lakok nga arak. Kanjak ugali tagilamang iti arak. Nagreklamo nga ron ni Tuyang iti barangay hall. May paiki din nagunget-unget dito tersenak ah. Imbagak mat, asaan na dito tersenak tinagatangan da badong na iti arak. Nukasta, iti sabali at tersina tinagatangan da. Wala, kapitan. Tano ara sa asam laang dagitang aglaklakaw, anayonam ti presyo ti lako da. Ikanda ka dagos. Kasta aya. Wen, kapitan. Sino ti sumungan? Nay, Nabartag wang nga raw. Matumtumba amag na. Kaslam amok man. Nay, ni kwarog mo da ita, kapitan. Naa. Anyangay nga tati umay naramidan dito tersenak. Paliiwan taman. Sina ka di ito'y naturong kaw? Nanay. Gapo iti bartek mo. Di mo na mo at tersena ditoy. Apay aya. Gumatang man iti arak. Ay, awan lakok nga arak, kwarog. Kwaraw? Sino ti kwaraw? Ay, sos, nabartek ka talagan. Di mo na mo tinagam mo. Sino na ito nakatugawan lakay dita? Bay abla kag. Nagpangit mo talakay. Ay, sige lakay. Inka man gumatang iti arak. Di mo amo no asino ak. Uray sino ka pa dita eh. Ibon ka mapan gumatang iti arak. Na, di mo aya mabigbeg. Kano ni uncle mo nga enteng dayta. Awan ng kalkaw. Awan na mamuk nga inteng.
Ni Kapitan Enteng, di mamamaw. Nadaya, mate. Ay, nabartag ka talagan, Kwarog. Gumatakbay ko may tiyarak maulawak matang. Ay, sos, natumban, Kapitan. Ay, Kasun. saan na nakabalan ti Bagina? Ay, Naulawan! Maray, sino dyan nabartak nga inyawid da kapitan kandag iti tanod? Ni Kwarog, Maray. Ay, kasta unay ti bartak na. Kaanakan pa iti kapitan, agbartak lata. Ay, sa dino nga tangamin ay ati paggatgatangad da iti ara. Dayta tinasken amaamuan ni kapitan. Nagadumat at Teresena dito'y barangay tayo. At adun samot ang dagiti tersina ngam dagiti aggatang. Ay, win nga rod ah. Ay, apo, agkaiwara dagiti nabartag. Ay na, matanaganak maray. Amangan no nabartak manen ni badung nga agawid. Panagriknak, Maray. Talaga ang mabartag ni Pari Badong nga agawid. Ha? Maray, iso day ta sumungad. Ah, ay kunakon kay. Yeah. Na, nabartak ka manen. Ay, Maray, yawid mula ngen. Di munungtan. Ay, makauman, maray. Kanayon lata nakastaw. Sino daytoy artista ditoy? Ah, Artista? Ay, awan ba ti artista dito? Pari Badong. Daytoy nga na yun. Nagpintas. ha? Siya ka diti bagbagam nga artista. Pari Badong. Nito yang mo dayta. Ah, Artista. Nagpintas. ha? Ay na, Pari Badong. Yawid mo nga rodan aday ta artista nga ibagbagam. Ah, ay. Walm, umay kan ba daw tayawid kan? Umay kan! Enteng, nakariingan ni Kwarog. Ingkaong tanan, tapno dinan ulitan pa'y agbarta kiti kastaunay. Ay, aguray kamot at adyak makaungungat. Na, urayan pa lang ang makaungat ka. Pumanawan ani Kwarog. Apay nga tadyak mo't lang makaungatin. Ay, Saan ka ang makaungat? uwan. No na mas ti ipasidam kanyak. Jak amot ti agungat. Papaitan ko naman. Ay, Enteng. Awanan ti kwartam, ijay pitakam. Awanan. Kat no nagpuskol na jay. Napuno iti kwarta. Ay, katinalak amin ti kargana, ah. Anya? Inak igatang iti appliances. Ay, di tak ang makaungat. Di war arami dun day tanay, nay. Inalak na rudan. Isublan. Ay, ni Kwarog ti kaungtan, Inteng. Ah, Ang mga nagaramid manan iti pakaibaba inam. ay, wala niya. Kwarog! Ayan mo! Ay, saan mo abirukan? Adalang di tasala sa nakaida. Awan mo! Na, Kitaan. napanan na ngayon. Ay, nakalukat tiri daw. Ay, rimwaran. Ay, nagbayag kantomat ngamen. Ay, imbagak nga ungtam itay. Ay, awanin ah. Napanmanan nakiinuman. Mabartak tumanan inton madamdama. Mangriku pa kon Maray tanay, rabien. Nakitam ni badung ko, maray. Wain, limabas itay dito tersenak. Ah, nagturungan na ngay. Nagpadaya may. Napanman siguro nakiinuman. Kunak mga minabantayam. Tapno sana makarwaran. Kasano amabantaya kat nagluto akpay. Idi ayabak amangan kamay. Awan mo tan. Ay linibasan na ka mga rudan ah. Ay, agiinom damanan. Nay, di nakitaan iti kasta ah. Jak linakwan ida iti arak. Nabarte kag samutay. Kwarag. Talaga mo ta nabartakan, Tata Badong. Una awan mo tin makita apulutan. Kaya talaga mo ta naibusan ti pulutan ta. Nagadumot itay.
Awanan. Sikatin ng ibusan niya. Kano sika? Ay di nakpabasulan. Sika! Ay, hindi na matpabasulan. Tata ba daw? Di nakpabasulan ko na. Dumano ka gaya masakmat na. Itano day tala ngayo adwa. Imuskol da kita bibigyaw. Binanog na gayam ng patag-patay. Pagpapasol ka manan. Kasikati mo na di manag. Si kamat ko araw. Di ka lang nakainak-nakamatin. Ay, pati mata, ada black eye na. Mari ka ito naklangarodan. Kapo iti blaka ikaw. Kan kimabiba subil kaw. Ang tanak pa ilang may. Saan ko mapasamak ti kasta no saan kay ad na bartag? No naturo kayo, di awan ko mati napasamak. Laklakaya na kong palay. Yan mo ganak palang ikwanog. Isumot, laklakayan kan. Di rumbang asika ko mati nakapanunot iti nasayaan. Saan kat asika, tinagaramid iti kalukwan. Ang kaon. Chip, tanod ka pa'y kwarog. Kasta kitin ti aramidan. Ay mangibabain kayo. Ay, tatabadong kan kwarog. Disiplina ti kasapulan. No bawal, saan yun nga ipilit nga aramidan. Tapno makaliklik kayo iti gulo. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabi na tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangat.